Sila suruh malapiki dan niya tumato malapiki ang keri maseri po Allah Ta'ala. Maka dadega na wadi ki marancana. Arrancana mo ki tapi pacuiri na sabak paduangan. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan wa tawakkalu alaihi innahu yuhibbul mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun al kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Engkas ritu tepaja palebang itan rang asukuru ketan trigangka tak lauri sisiara jannah wa sewai. Namuka engkana koromai wong Allah Ta'ala tepaja patat tiki tappa nania mabere pape nyameng lau riale malabbi tamaneng sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Maka dayaro papujinna wong Allah Ta'ala riatanna lebih maluangi, lebih masakai, bahkan lebih marilalengi na iya papujinna tomatoy lauri anak. Tomatoy lauri anak nah biasa mo fayeng kalinga siya sakarang. Biasa mo fayeng kalinga mapangewang. Akan tetapi wong Allah Ta'ala de nafaja mabere pape nyameng de to nafaja pong Allah Ta'ala maringi apati ruang lauri ummat lauri atanna. Makanya kasih sayang Allah terhadap hambanya itu tidak terbatas. Janganlah sekali-kali membatasi kasih sayang Allah dengan akal dan pikiran yang kita miliki. Sila suruh malabiki nandiah tomato malabiki yang kaya masir kung Allah Ta'ala. Makotoy ropemang salawa nandiah apa selama masa tandria lupaiwi kiringangi pangulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi engkewe tapaja pikiriki asalamakan na umat as-sawani dena fajan na wanawaiki tu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekugi carana na to salama manang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya untuk berhadapan dengan Allah dega galai akata nasapa ifekogi nasalama umat. Bahkan rilino tidak hanya sampai di dunia,
tapi rias sori mundrin na kung Allah Ta'ala mapasang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dayaro na reko kama nilino iparesay tawe sapa ka ritujun na timbangan demo lolonga ka ritujun na timbangan na amalae sapa ka rilitiang siratal mustaqim. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makomani bate na melo kimita salama mana. Sila suruh melabiki dan niya tumatong malabiki ang kaya di masiri pong Allah Ta'ala. Pertanyaannya, maka dapat kogi carata melo walei alena pak duangan na nabita pekogi carana kita mempersembahkan amalan-amalan terbaik kepada Rasulullah sebagai hamba. Apa ia toko dena yisang ngalewe gangkan na yenarona mega tau ata takalupa, sehingga menganggap dunia ini adalah miliknya, menganggap umur ini adalah selamanya. Upan na dena pahangi alena sedewe rupa tau yana tu biasa nasa ngalena tau melok tu batu. Yana tu biasa tahu na lupai maka da melok ki pale mate baja gangkanna merencanakan segala sesuatu sampai 1 tahun 2 tahun ke depan. Yeto na romatu mancajilasa. Magi nan cajilasa apa tuli melok ki merencana terkada yero rencana tak dena siang ke si bawa fakuleta. Sementara setiap manusia memiliki perjalanan takdirnya masing-masing. Engka mana na papetoto ta idi rupa tahu. Yero melo yolo ye baja. Yero melo ijama baja furani natoro fu Allah Taala ilalan na garisi na papetoto. Makanya engka tu pasan na Andre Guru tafasikiri. Ajak muah malad musasekeng ale anu mapuran lalui. Nasabak namutoni feko ga foremu, namutoni feko ga pakulemu, namutoni feko ga asugiremu, de to namun leparewu anu mapuran lalui. Ajak to malad mupunawanawah anu mangoloi. Apa ia tu anu mangoloi we belak tentu muapun nanginna. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kita di dalam Al-Qur'an ada nala akalebarakan alena pun Allah taala rilalana korange seekor semut magi bere-berewe tulina punawanawa anu mangoloi sehingga alena melo jamingi andrena alena melo matuiwi alena gangkanna nafa dapungi waram parange lebih egai nafa dapungi na iya umuruna. Dan inilah yang menjadi peringatan Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta turtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Tuli engka ko tuli mapat dapunga waram parang bermegah-megahan. Maka dia pun Allah Ta'ala pak dapungi moi. Pak dapungi moi hatta turtumul maqabir gangka koko buru matu napi tumu pahang. Kalla saufa ta'lamun, maka dia pun Allah Ta'ala mu paham mu tu matu. Tumma kalla saufa ta'lamun. Dek kedua naulip pun Allah Ta'ala paparegaran mu paham mu tu matu. Aga batuan nak maka dia pun Allah Ta'ala mu paham mu tu matu. Aku piko buru mu sengi, maka dia tu balik waram parange mu pak dapungewe. De gaga angkena, de to gaga gunana sangadina ye muasidakanya. Ya tu pale waram parangnya mu pak dapunge melok mi pale manca jibali.
Mupaham tu matu nasabung Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita sering merencanakan sesuatu 1 tahun 2 tahun ke depan. Bahkan anak-anak na melok mana na pikiriki. Aku matu ufas sekolah. Ganna itan lutau palente aku. Sementara jangankan 1 tahun ke depan, baca bawang ko aso satui belak tentu ya pun nangina. Siapa yang bisa jamin? Maka da irate mo baga tumatang nas soy baja. Ni ka pun le jami kipa. Maka da irate mo ga tu baban na bola tak matu kotorewa pole masigi. Makanya makanya andre gurut tapat tasawufu aja malada buku nawadawai anu mangoloe. Nasaba iya tu anu mangoloe we beletan tu muapun nangina. Artinya kita selalu merencanakan sesuatu gangkanna nasaba ameganganna rencanana. Gilingin ang lupay papetotono po ng Allah Ta'ala, tulinasan mi pangkaukan na, tulinasan mi pagkulyan na, matoroy at tutungan na. Sehingga banyak orang yang membatasi rahmat Allah. Nasaba akkalan na, yak kumatuju si jama-jaman na napole dali na mega sarona, gili syukur alhamdulillah pamasena mo po ang Allah Ta'ala. Tapi ternyata kata syukur alhamdulillah tidak cukup mewakili rasa syukur kita. Apa nareko makadaki alhamdulillah ibila syukur ni. Namun cinay maca to makada alhamdulillah. Pekogi pada ipalepa ipapenya mengi. Ipaleba ipapenya mangi maka sininna sewe winru ripancajinna po Allah Ta'ala, maka disitulah ada perintah berbagi. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Narekololonga ko papenya mo bagi-bagi. Biritayang sila suruh malapiki nanya to malapiki yang keri maseri po Allah Ta'ala. Maka dadega na wadi ki marancana arrancana mo ki tapi pacuiri na sabak paduangan. Karena yero rencanata yero de na cuiri na sabak paduangan itu sudah tergolong orang sombong. Matampon itu yolono pung Allah Ta'ala. Makanya yaro rencanata napa gurangi andre guru tato pandri tai ajak mualupai pacueri kata-kata insya Allah. Ajak mualupai yaro insya Allah napa dua ngebato yaro. Tapi terkadang ipandang ente melok mo kalok ke baja. Biasanya tu yang kali ngapasan na tomatuat tariolo ajak mbok mu bete puang Allah Ta'ala manawa-nawa. Sila suruh malapiki nanya to malapiki yang ker yang masih po Allah Ta'ala. Narima kuana naritu. Nasaba ipahan na makadalino onro cinampa. Ipahan na makadalino onro lepa-lepang. Bahkan alena po Allah Ta'ala naramper ilalan na ako ramalabi i'amalu annamal hayatad dunya walaibun. Pahangi isengi maka da situngan na atu tungal linoy we cule-cule mitu walahun sandagurau bonga-bonga mitu. Nareko makada ini po Allah Ta'ala cule-cule bonga-bonga berarti apa yang dilihat oleh mata dan apa yang didengar oleh telinga itu terkadang tidak semestinya. Yerona itai mata pak, jangan tertipu dengan penglihatan mata karena apa yang dilihat oleh mata itu tidak semestinya. Engka agurung maraja melok nak beryang alena pun Allah Ta'ala. Jite tahu maka dah mati. Pak kita mata maka dah mati. Ya sange mati masaranna nyawewe si bawa tubuh.
ternyata ya senge nyawa de gaga matena agami pale mate watak kalemi mate watak kaletomi buruk mancajitana ya senge nyawa de gaga matena sibungan na tuo de nang kana mate sibungan na malolo de nang kana macua sibungan na marenggarang de nang kana takkalupa magi nasaba iya senge nyawa tanya anu ipancaji nareko makade po Allah Ta'ala khalaqas samawati wal ard purana ipancaji langi esi bawah tanai anu baru ipancaji maninengkah sininna anu ipancajewe anu baru ewe situnganna anu melok manang hancur lino lolo lisa melok manang hancur tapi nyawa ewe maka de pun Allah Ta'ala rilalana kurang malebi'e wa nufikha fihi mir ruhihi kami meniupkan ruh dena kada khalaqanar ruh kami menciptakan ruh tapi maka de kami meniupkan aga batuangan na meniupkan ternyata yang namanya ruh ya senge nyawa tanya anu baru jadi dega aga mate sibungan na malolo denang kana macua jadi ya tu macua watak kalemi nyawa tatai malolo makanya jangan heran narekor runtuk kita matua tuli nenggarangi wattun na malolo tuli melok mapalaun patujun na matanre nekia pakulen na degaga apa pakulenge magi nasabak maconi watakale tapi patujun na matanre nasabaknya wa tuli malolo memang sila suruh malapiki lanya to malapiki yang kere masir kung Allah Ta'ala narima kuanna naritu jangan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata lino cule-cule mi lino bonga-bonga minasa kung Allah Ta'ala wazinatun belo-belo mi pacoban bahkan di ayat lain agana sepung Allah Ta'ala al malu wal banuna zinatul hayati dunia waramparangmu wija-wijamu belo-belo lino manami pangoji lino manami makanya tadampeng kamaraja apapun yang kita kerjakan segala bentuk aktivitas kita aja lalu napetu atita magantung risisi arjan na pung Allah Ta'ala imma gima baluk-baluk ki imma gima dare-dare ki imma gima galuk ki tapi yaro atewe aja napetu asisongkungan na si bawa pung Allah Ta'ala maka namutun itu jama-jama lino ibilang apalato namuton itu mabalu-balu kinarekodenan kanapa aja si songkung ngatit si bawa puang Allah Ta'ala nah itu abalu kata amala itu adara kata ibilapa kasiwiang itu makanya makanya puang Allah Ta'ala fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfuru enggaraka wenggaratukku yewe bicaranya yewe ayae enggaraka wengaratoko tapi jangan membatasi maka da parenggaranna pung Allah Ta'ala iya pada melok menggaraki ko enggarangi apa namuton itu dena enggarap pung Allah Ta'ala tetap kinenggarak si komo matu inannuna si komo matu inawanawain na napa tu matu ipaham maka da Allah de palik nang kato masara si bawa pung Allah Ta'ala makanya fazkuruni azkurkum ajak muta pajam menggarangi pung Allah Ta'ala narikudena nang kanapat tu yang parenggaranta agatungan na atita ko risesarajan na pung Allah Ta'ala engkamatu nang kato malasa engkamatu nang kato matinro lesangi parenggarangi ibilang marenggaramu pi risesarajan na pung Allah Ta'ala sila suruh malapiki nanyato waktu malapiki yang kiri masiri pung Allah Ta'ala narima kuanna naritu tazkiyatun nafs nyawata
tapacing atita tapacing melok ni mangolo ramalan de nulle si runtu anu mapacing si bawa anu macarefai ulan ramalan ulang mapacing makanya tapacingnya tita abang katoje itu makada Ramadan itu bulan pengampun, bulan ampunan, syahrul maghfirah. Sehingga salah paham ni, ya pamatu melo istighfar, ya pamelo nelo adam pertama pi ramalan. Namu mako kue, nareku melo adam pa ki Allah Taala. Allah Maha Pengampun, de makada ramalan pa adam pa ki Allah Taala. Makanya tapacing aleta mako kue, atita perbanyak istighfar untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.